Ku Chief Executive Member CM Jainte Hills Autonomous District Council JHADC Mathom Bor Shiwan haka laipau tarik ula pendap ya kajing tap kerteng ban yakun biang bat ban pan biang ya kajing kershan upat ba kapra modop ladang haka ni MDC election syaka JHADC kaban long haka arpuai tarik rampang uma thombor ula ong bakajing penkre kalong kumba julong bat haka election hite juk hensting bat menta ka kenti kajinga kon kadai ka bapara marwe kum UCM ka council habakran shu ula ong bakaladon kam kerki ya ka council kum no ban penklan ya kitanat ban kentio ya ka jingyo lum kajna kabayade bat ka an na kabenta ban itho ya ka kur na ka clan bill ula ong bakani ka kam kala sateng namar badan ki kattu ka ni ki kur ki ba 4 la ban penpoy sa council bat kani ka kam kala sateng nga ka jinglong ki nga tamjuk ki sting ya le le kat wan le hanrei kamu man kat te tan kat kamu pau hi buat ka jing le wa nga ta man ko straight fight jing le mas men te kat was nyau ka mas men ta hap mboy thong mboy thia mboy dem de hap kre tang e bai wa yo tikena sa ong iya council go nang kong hi ta mot ka mon klan ya ki departemen wo respond le open klan ya resources yang ga council hap em ki jing penggela open klan kenang wo yo yi udap ubiang le yo em ki jing mi pen na ka council ri ani ka tema kat kamu yo pi haji to wa kini ki klan bil om mekani ki kur ki jaj kat kam go dapen kre ina po council foto penman an le ne to timin no ya wara ki kur kuer po gereja dia bai ni da wa kini ki kur ki wa pani ko kwa to summit ki saga kis mi ki pun poi dan ni mi ki summit ya ki ki kur ki saga council kan kan mo ki kwai jen te da markani man ka sebentar sa ting ki poi no ka